Nini ongabana mero muntu ethingia na ugete ati na kumakira utorobo kia kiuga bone kumania na migambo ya reto ni Chief of Staff na Kinya County Secretary mutumanene na ugete we tiomba gwete mutumanene ya chai yokawire etanite ntuko ya ronkuruki DG mutumana ugete nedirite nende akiringa ripoti kiresisi yayo ende otieta karere uketwe mutugi kare nande totariria kenda kwera mero ni ate woni ndi tayari kubaitira ngugi ndi tayari rokere na muthenya 24/7 kwithira ndi available for them nkethe taira kioto kiao nkiariragia mantu ya development chia Meru ni migambo ya munini wangabana jamero mutumanto ethingia akiuga wari tayari nena weru bakuritira mumiru ngugi indi ni mutongeri ura wonenie kuregana na ntumiri akawira Mwangaza ya kubeta kiri mushemanu jwajo erigeriro jo akiuga we mushemanu ne jo ali nogwana na kumakiro turobo awe ni untu karia boy bote kongana na akiuga ntu barabetete muchemanyo jou no boba thitangi kiri gituo kia borisi bari na njama ya kumurita moyo muchemanyo yu yuetani kambere ya Meru ati bando nongo ikirira ingokira for my security weta muchemanyo ne nonto anto barabe muchemanyo ne yu no yo reporti kere county criminal investigation officers kana officer ati inda bangairwa ko assassinated kana ko urairwa muchemanyo ne yo nante to yitera andres dinji mutumana ugite mwankene joangiri jire 23 nethiro akingwa kiri mishemani ya mawaziri ne kawira Mwangaza gukurukira COS nchamba mbithi na Kinya mutumana ugite musiasa Edwin Kiongozi na tumini kawira Mwangaza era mwira kethira Kinya kiri mushemani Kinya joreko jwegie milandi ya weti na mbere alandinji mutuma ugite Kinya ale kuandika baruga ya kuria niki gitumi kia ntumiriu atona mtu wa kumuchokeria Mwankira na Arua 2023 ninda ndekire baruga nkiromba kana mberwa gitumi kia kwithira nte wetwa michemanyo ya cabinet Mwanka na Arua baruga ira itachoka ita respondent to ni County Secretary Kiambia Theru Mwankene joangiri jire 24 DG mutumari uganererwe kaire ntumeri ate COS nchamba mbithi na ntubange bathatu barani MCs bau kaberene kwiro bari na njama ya kumuita moyo akiuga na ringe riboti kwa sisi ayo Meru owamona kwithira akiandikira mbunge ya Meru are ugite Mwankira thaiji guteta garwa rajo kwa Kinya nyume ya kwithira kujeba we Kinya bone betere kuandika riboti ndetanda ripoti kiri County Criminal Investigation Officer CCIO na ndacho kanda ripoti kiri County Assembly of Meru Sectoral Committee ya JLAC nanto barabare witnesses beta bandikithia statement na kumau ote etaria deraumba koyokua to ensure my security nonto nenderi manto yara ya bangi yara yage karika muchemanyo na cabinet yorandeti thaimwe na nusu ciarukiri na manto yu ya bangi ni nchamba bithi na Kiambia Theru na ndiko ringana na DG mutuma biuni bia itumi bia kwithira ateonekanaga michemanyo ne thirikari ya Meru are wakuga kiria kumakira bunene thaiji ni uturo bwawe ni untuburi ugwatine gavana akiwa nteta michemanyo ne lakini ataumba kwira mwingi gitumi giakwa kwithira nte weta michemanyo ne ni uturo bwakwa buri atarine gukirukira michemanyo eu ngwetwa
na boya irinda wire kinya security ekwa bando ye at risk na nkendelea kwira Meru that nteto irandererwe last year ne witnesses bau bandikithirie report kire CCIO na kinya kire county assembly na kiambia thero na nchamba mbithi ni betirwa ni committee ya JLAC bonthe ibarere gwitika na bawe yu nteto cia county criminal investigation team ira yendelete na investigations kwou burankenda kwira Meru na ukwe muno ni kubera utoro bwakwa butena replacement na bandu nongukirira utoro bwakwa nonto bwamanto yara bandu kinyotha inkuibwa ya Kiarua no yendelete kubangwa ni nchamba mbithi ona kiambia thero of course by na instructions cia kuma kire authorities irai kubatuma kubwithia manto yau ke report rate cia Weru ria kwarietwa ni Mutuge Kare.